أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب في مسائل من الصوم. تابع. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جيه تراتا سويه هجرية باكله أني كمناني أني بيناني أني وورو. شهر جمادى الأولى minye hijira sankalo duruna bisuinye osabanai. Miladi nasarauka jate ba fulani mugani nani sankalo tamikele na bisuinye durunai. Ambe Dauda bugu masjid Rajab wambo kono. Darasu bi al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah. من الحافظ النووي درسوا بك كتاب كنو رياض الصالحين. بندمي ناكو باب في مسائل من الصوم. كوشن كيرودو درسوا تمنين نمبوندا من فلي حديثا منومبا كنو من حديثا ناني أني حديثه فو ما أنتم مدو كسره لا ابن سيمين رحمه الله كسره كنو نندو نصره لا سره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا هبغك ولا كنما باب في مسائل من الصوم كن نيبوندا يسون كم مسائل ودو يعني مسائل متنوعة متفرقة. مسائل منون دون نونيا كلونته فسو كلونته. فمنها بو مسائل أولى إذا أكل الإنسان أو شرب وهو شائم ناشيا فهل يفسد صومه؟ يا لني هذا مدين سنة esunto imina iye dumunike ubi imi nyina mboloka yali kasumbe chinyawa. والجواب هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وجابوا بتشيرن كما كنو على كتانونا كشباكا فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حديثا من مفلا كبوشيدن بلو لك جابورة بلو. قال من نشيا وهو شائم شيدن كوني مغمين ينانا اسونندو فأكلا إيه دمونيك أو سريبا أبيمينا فليتم صومه كويكي كسون تميكا دافا. ni hakili jigina yoromi mini kufe ko ja nebe sundela ire mina kabo mini ma ube ni dumunu de ire mina kabo la me ka sunto kontine fa inma atamahu Allah wa saqahu. Inyina to ye dumunu mindu ube inyina to jimi mi ala de ila dumini ala de ila mi. Fa ija akalta wa sarabuta walau sabiati warawati ni mogo minye dumune ke inyina naka dumune hari ni kono defa hari ni dumune ke fo kifa ube imina
فوكي فاجيلا وأنت الناس في صيام ما إننا نندو كوي بسنة فإن صومك كامل ليس فيه النقص يكسون تملندر الدفلندر النقص تعالى ولهذا قال نند كسو تشيدنكو فليتم صومه أكوي كي كسون دفا معنى بكم فوي ما كي كسونا أكوي كي كسون دفا وفي قوله أبتشيدن ككمين فإنما أتعامه الله وسقاه ناقول ديلا دومني على ديلا مي دليل على أن فعل الناس لا ينسب إليه نيني دليلا كون ينبغى نا يننك منك ينبغى كبارك توتي دمبي كتالي رمى وإنما ينسب إلى الله ينبغى ككتا بي ساقي كتا على دمى وكذلك النائم لا ينسب فيله إلى نفسه أبو تشوكو كلندلا مغو شينو بغاتو فنا نيكو منون كيرا يكو منون كي كاتو شينو غلا وتي دمبي كتالما وإنما ينسب إلى الله وبيد دمبي كتا على دما كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف قم إني الله يفهم مسامين كرو تالندو كلونغو دونكو ككباريالا ونقلبهم جات اليمين وجات الشمال ألاكو ألا بو يلما وكن ينفعنا أنو نما ينفع والذي يتخلب هو النائم من باك كيلما سينو بغتو اندو ولكن لما لم يكون له قصد نسب الله الفعل إليه مكم نبارين تك سينو بغتو نيرتاي أكبارته ودي أتوارا مبارين دمبي كتاما سينو من باك كيلما sino bagato inde bake ka yelema me ala ya ka yelema sagi kata ala dema ama sagi kata sino bagato nyerema kazalika nasi lam yata'ammadi fasada sawmi awa nyina baga fana bo chogodela ama yere tugun ka kasunciya nashan wa akala wa sariba ala li'adati ale nyina nade aye dumuni ke aye mini ko komi hada madan lada laybe dumuni ke be mini ke chogo ma nyina na ko ke naqulu sawmuka sahihu amba fo nintige may kasun sahalendo wa kadhalika law kana jahila abo chogo de fana ni sumbagato ni jahili de do aleye suntige fendo ke me ale ta do ko abe suntige masala anya hatajima wa huwa la yadri أن الهجامة تفتر فصومه صحيح مثالي لا سنبغة على ترى بومبونتو أيرلا دونك وككما سهلنا بومبونتوني بسونتيا متوما مالي بومبونتو أيرلا نانا أكو نتارا كونغولو دمير تمبنا لين تارا بومبونتو نيرلا نسونتورو أنكو بسونتيا كوي أكو نتونتارو كوي سونتيا فين تاكا سنة parce que jahili do ata do de wa masala an ya'kula yadunnu anna samsa qad kharabat li annaha qayyimu masala adoy be fana mu'minni ayemi asunto do me suntige wakati aya soro kabano de be sanfe tile donna kabano de la ale jatela tile de binna ale mina ثم تبين أنه تالي فصوم صحيح نوقف أنا بانجي عليه من عليه جاتلا قتل بنادي جاء تلي مبي انت من يرو دولارو مثل أن يأكل يجن أن الفجر لم يتلو مثالي لني سنبغتو ni عليه ميراي دومنيكي مي عليه جاتلا فجر كنماتش ثم تبين أنه تالي فصوم صحيح موقف أنا بانجي عليه أكو جاء فجر كنتشيرا أكاسون كنه سنبغتو عليه ترومبرا لي أكام منترو يا جانفا ليري من بالا جاء فجر كنتشيرا لي تادو عليه دومنيكي مبي أيمي كوفي أنا بانجي جاء نميني من كنye dumuni min ka yasoro fajiri kenetchira أكاسون سهلندو ومثلا أن يأكل يدن أن صومس قد خربت
ani misali la fana sumbaga be sunna ale ye dumuni ke ale bolo tile binna de li'annaha khayyimu parce que kabanogo de be sanfɛ masala misali la kabanogo de be sanfɛ tile donna kabanogo de kɔnɔ fa janna anna samsa khabati ale y'a jigi ko tile binna fa akala a ye dumuni kɛ summa tabayyana anna samsa lam taghrubu fa siyamu sahihu o kɔfɛ ari banga ye ko ja tile ma bin a ka sun kaɲa a bɛ continuer وقد وقعت هذه المسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ni masayla min fulen ni nya nyuguna kera kiden tirela حينما كان الناس صائمين في يوم قيم تمامي هذا مدون سنة أياسر الدو كبانوغو دي بسانفي فافتروا جن منهم أن سمس قد قابت مغب بيو سنتك ولو نيانا قتل بالنار ثم تلأتي سمس وبيبو من كلمة تلي بورا كبانوغو كنو ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغداء الصوم كيدي مونيا مريا كوكا ودنسو كوكا سرا ني حديث ابو بخاري كنو نينكرا كيدي نيرتليلا لانهم لا يدرون ولم يتعمدوا باسكو تادو دي مو يرتكو ولكن متى ذكر الانسان وجب عليه الترك والامساك من هذا مدين حكلي جيغنا وقتني esuntoro inyina na yedumuni ke inyina na yimmi ni hakili jigina la wakati mi kombe sunne la dumuni to yimini to yiremina hatta law kanat al-luqmatu fi fammihi wajaba alayhi lafzuhu harina yasru luqma bi dade kono e hakili jigina dro kuybe sunnatu kano kunude wakadhalika law kana al-ma'u fi fammihi abo chogol harini jibi da kono de ihakili jigina kun suntoro doro wajaba alayhi an yuriqahu awajibri kay kajimbo wakadhalika law kana jahila summa ukhbira bi annahu yajibu alayhi an yumsiku abo chogola na yasru eti jahili reta dore comme anya bombotu misali abin fo e bake ka bombotu yerela etuntaro ko be suntigi do nana koy baki ako karasa sungalote wa ho e sunnente wa ho e dumbe bombo tu yerela aneta do ko be suntige o yoroni be bombo tu intoy ni kibari ala kaba ko abe suncinya iba toyede masala law ara al insana ya'kulu wa yashrab misali la hada madaniya mugo doye abake kammi abake kadumul ka bemmi yaqulu ma haja wa anta saimu e ko atigma ni nyamunye e sunnante wa qala samsu qarabati أقول تلي بالنوم قال سمس لم تغرب إقامة لما بده فيجب عليه أن يتوقف أواجب لك أكجو كايرمنا لأنه جال أنه الأجر فسك أجر وللك أبو أكا بل متشيدن كهدسا سهلين دفلين نوني إننا إبه سنكونو نافلة سندو فرد سندو enyina na immina enyina na yedumuni ke ni hakili jigina yiremina kontine ka sunna foitila di ka sunna gasile yirete aka kene sarati la fana ube ebe sundela suguri do wakati dero eye jimi wakati dola ja fajiri kene chira itunta kalamu ni na do ko fajiri kene chira yiremina kontine ka sunna fentila parce que ita do de aw sunto de do aw nyana tile binade aya ka suntige o ko fe na bange ko tile ma bide aye kontina ka sunna ka yire mina foi tawka saratawka parce que nunu na nyona kera chide nyire tile la mais ni anka malik majabita ale ba foi kan nimbesa malik majabi en ni nyina na yedumune ke nyina na mi ba fo ikasara malik majhabila e nyana fajiri kene chira e yedumune ke e nyana fajiri kene machi e yedumune ke mana na bange ko ja yedumune ko yasru fajiri kene chira malik majhabi ba fo ikasara e nyana tile binayi suntige ja tile mabbi
maliki ma jabi ba fu kasara parce que min asaddu zari'a o be maliki ma jabi be barake no ko sobe mana ko kasira da tuginye ija kanata farikata haramuma parce que maliki ma jabi bo ba fu konni na nyogona ni mo min nyinana aye dumunike aye mi an ko kasara ko nyogona tasoro ko ba yire koloshi ko nyogona tasoro ni mo min mirula ko fajiri kene machi amina an ko asara ko ba yire koloshi nyogona ma ko ni mo min ni anyana tile binna amina ale nyana tile de binna an ba fo kasara ko parce que don wore ni aya do ko don sarale wajibra ka ko ba yire kolosi anyogona tasoro mi ala kulli halim balimu ni ciden ka hadisa sahara yoro mi mo wore ka kumate bara be ken ciden ka hadisa sahale unde nunu saralite mo ka unyogona kera ciden tilela be hadisa sahale fa in qala qailu ni fo baga do ko ma law araytu sha'iman ya'kul ninne ye sumbagato doya bake ka dumunike wa aharifu annahu nas mbado fana ko atigi be sundela fa hali alayya an udhakkirahu ya la banne kanka hakli jigiwa ni mo ya nyinin kanina ne nyaabe mo dola bake asunto do de me anyinana bake kammi anyinana bake ka dumunike nka hakli jigiwa qulina nam amba fu oho yazimu أن تذكره أواجب لهم بك يكاتك حكي جدي لأن أخاك إذا أذر بالنسيان وأنت المتبه parce que ibalima ne ale ya alen ewa ye ujura soro ni nyinaye e koni bado iba la dunya wajaba alayka an tujakkirahu ni e ya do koy balima ujura bale bolo ni nyinaye wa anta almutabihi ne ifna ya tigido ko anyina na de mi abe sundela wajaba alayka an tujakkirahu awajib len bi kay ka hakili jigi wali haja qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati ninde koso ciden nabi nyima yere ya falaka tanuna kisiba ka sallila ijana saytu fa ajkuruni netta ko fajakkiruni nimbe sallila ninnyinana ay hakili jigi fa amara an yujakkira ijan nasiya ciden ye mugu nyamariya sebo nyamariya konni ale nyinana sallila kuka hakili jigi kajalika ija araita sa'ima ya'kulu wa yashrabu nasiya fajakkiruhu awa bocho ko kelendela niye sumbagato doye abake kammi abake kadumunike anyinana de hakili jigi kama law araita insana yusalli muni harifan liqibla anil qibla abeko min niye mugo do fana ya bake ka salli me aye koronje wajaba alayka an tuqbirahu awajibre kay katigi kibariya akarasa koronte ni yorola de ye koronje de o fana wajiblende bika fal muhim annahu jawaha aquka fi shay la yahillu lahu lanyine munyadro ni balima donna ko dola minte dagaye faale kan tujakkirahu abika ka hakili jigin lianna nisyana kashirun wal qata kashiru parce que hada madun kanyinan kacha qataw kacha hada madun bolo ninye ayem masaila munun fo bonda inkono adoye nyi be mbalima muso je nyogonya mafoya no semino mo fo sahu kono yala ni hada maden nyina na suntondo anaka muso jera sungalola sumbe chinya ugate chinya don ke bawo yenyo sosola do ko o ko sugu mo tese kanyina wala nyina tese ka mo soro ko sugula me kuma sahale nye minye nyina mbe hada maden soro yerela ni nyina na yide sungalo tilefe ini muso jera donc nyina mbolo de ka I hakili jigina yoro mi bi yere mina foiti ka sunka kene kafarati la saratika abebe do hadisa inde kono
أبيبدو ألك يكون ربنا لا تواقجنا إن نسينا أو غتانا ألا إكنا منا نانينا نكا منك أنكتورك منك إكنا منا نايلا كنيوك أوي. ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن سمرة ابن سبرة رضي الله عنه وكفي مؤلف أي لقيط بن سبرة كحديث فولك جكباما حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمام النبي ما قام أسبق الأدوة وقلل بين الأساد وبالغ في الاستنساق إلا أن تكون شائما. قوله أسبق الأدوة يعني تودى أدوءا سابق كاملة. أسبق الأدوة كريموني سلجتا سلجي منا دفلنو والإسباغ بمعنى الإكمال إسباغ لنين منيمان مني تمليني دفلين سلجي دفلنتا قال تعالى لكم وأسبغ عليكم نعمه أي أكملها قرآن كنا لكم نعلين كنما ني أدافع أوكا وساني وقلل بين الأصابع فلنا بحديثين كنو كوي كبولون كنو تشيبو ولا شيما أشابه رجلين قلل بينهم بالماء كما منا شيمبولون كنو يبو تشيبو نيبي سالجيتا لأن أشابه رجلين متلاصقة بس يشيم فلا ewa ishem fula shem konu ulu norolend be nyogona fawkulu chebo no be se ka do nyogonche rubama la yadkhulu alma min bainaha akacha unorolem be nyogona re jite do ni nyogonche foyki ka bolon koni de do ni nyogonche ku chebo wa baligh fil istinsa awani be ji sama kado innu kono salijita to ji sama kosobe katinu kono yani sinsaqa alma inda alwudu la nyini saliji wakati nibe jimi sama kado innu kono kata asama kosobe illa an takuna saima fonni be sunna isunto nibe jido innu kono kasama kana sama kosobe de fala tubaligh fil istinsaq لأنك إذا بالغت في الاستنساق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف parce que hada madin saliji tato ni be sundela ni ye ji sama kosobe kati nun kono ji mbese katila ela katai kono la abese katai kono la ni nun nsirai yani annahu fadalla zalika ni yeddelila iranna anna usula li akli aw surbi an tariq li anfi ka usulihi an tariq li fami ni yeddelila iranna ko hada maden nu isunto ni ji donani nunye kashi kono ube dumuni donani nunye kashi kono abe sunchinya komi ni dumuni donani daye kashi kono ube na dumuni ewa ji donani daye kashi kono ni hadisa da bodde lairan ni ji donani daye kashe ikono abe sunchinya chogomi dumuni donani daye kashe kono abe sunchinya togomi ni ji donani nu fana kashe ikono ube dumuni donani nu kashe ikono suntigara ya annahu yuftiru shaima lanyina be sumbaga ka suntige wa amal ibru fa innahu la tuftiru shaima memmenye pikiri wote sumbaga ka suntige al-ibru allati takunu fil waridi aw takun fil yad pikiri min bedo fasade kono ube pikiri mi nu obo o pikiri ke ibolo de la aw takunu fi jahari ube pikiri min beke iko de la aw fi ayi makan ube nu ye pikiri ke farikolo yoro la tuftiru shaima pikiri talite sumbaga kasunchiya illa li ibara al muqaddiya allati yastaqna biha an al akl wa surbi fa hadhihi tuftiru shaima fo pikiri sugumi nu ko nim pikiri fulere nim pikiri sugu nimbe komi nin donna hada madenna abe komi mina abe komi yedumune uba fo mi masoromu
pikiri sugu nu ko abe ji place ta farikolo la abe dumuni place ta farikolo la o pikiri sugu be suntiya ni sunto ro ikano pikiri sugu ta ولا يحل له إذا كان صومه فرضا أن يستعملها إلا عند الضرورة donc pikiri min be comme soromude ate daga sumbagato ni be farda sunde la ate daga ko pikiri sugu ke fo darura ni darura fana nana mumbeke fayja adi tara ila jalika aftara ni darura nana ibe suntige de ka pikirita ka soromuta bana dore tunne kay sunto ko atenya fo pikiri dore ka do ila sisa min soromula mado ibe suntige de darura nana ibe suntige iba kila ibe mi wa astamala al ibra ibe wa pikiri sugu inke wa khada yawma makanahu ibe don sara anula ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وكفى مؤلف أنكو حديث ناني دبي بوندا ينكونو أني فلافو وكفى مؤلف نانبا عائشة أن أم سلمة أيو فلاك حديث فلاك جيكابو فلا بيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه جنوبا فيصوم ثم يغتسل ko dugu tumbe je tiden na ka janaba to ala abe su o kofi abe ko na ko dugu tumbe je tiden na korote ko tile be bode mana suguri wakati ba soro wakati dola tiden na ka furmuso do jera janaba bala amako abe suguri do kasu o kofi ni salli wakati sera abe ko ka fajiri salli la nyini yeninde wa haja aida jaidun awa nimfana adagara yani yazuju lil junubi anyina wiya sawma mana abe daga janabatoye ika sunganiya wa illa mu yaqtasil illa baratul fajr hari nima ko fo fajiri kene cilen ko fe ni janaba bila janabato be se ka sunga ne ka suguru do ka do sunna ka janabato ila fajiri kene cilen ko fe donc yibi ko ka fajiri salli kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yafalu zalika comme nabi malaka tanuna kisibaka tumbo ke chokomi wa fi hadisi aishatan wa ummi salmatan dalilun ala anna fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun yahtaju biha an ba shi tuka hadisa da ummi salmata ka hadisa uyeddelu la yiranna konni cide nye bahara minke o bara ye huja de ambolo o bara ye delela de ambolo nambe huja kana nambe della kana nambe bara kana wala yuqalu haja min qasaisihi anta fukka fonni bara kirekirani cide nde lianna li asla adamul khususiyat parce que lesri munye kere li balili ka fonni bara ciden nyake ni bara kerekelende no cidende an to setala ay lesri de bara min ciden nyake abambe de ka fa ija fala nabi sallallahu alaihi wasallam fialan fa huwa haqqu ni ciden ye koko ke o ye cinyade in kana ibadatan fa huwa ibadatu nu o ko kera bato de o beke bato yambema wa in kana adatan fa huwa adatu nu o koye lada de o be ke lada yambema wa laysa bi muharram wa taharamu yambulo parce que ci de nyake mais lakinni ni dalila sabatira yoro mi konni nya ci den ka khususiya do ha o be ke khususiya ci de nya parce que ambe jamana min kono ambe nyana ma yam min kono sa ni do na fien fo la perpere latige ni do na fien won fe la a perpere latige parce que haklina jugu tigi chaman de be jamana nunun kono sisa ninga ne jugu tama ni eko sisa konni cide nye femminke donc lesri la be ambe de ka dagaram be ko ke do be saka fosa au dun ko an kana shegu dajita sebo tumbe cide dajita au ko shegu ka saliji to an kana ta sebo tumbe ewa cide ka saliji chota an kana barka nyine ne ka shegu ka farkolo dun wasije sebo tumbe barka nyine cide ka wasije aha ambe soko jabe wala nan ko ewa khususiya lesri an ko lesri de
khususiyan ni ciden ye fengo fenke abam bedeka mais ni delila nana ko kere kere mi nyetu an she tola de o sugu o kere kere ni ciden ye an to she tola o misale munye ka barika nyini ne hada maden ka fariya ubi aka wosiji ubi aka fini ubi aka kunshigi ubi aka daji ubi aka saliji to o kere kere ni ciden doronde ati daga mantun to kaina mankana mugo kera chogo an ka barika nyini ne afari kolai uba daji uba wosiji shino ciden tamenen ko fa bakari de kausa ciden mantombe me amad delika sabati seba sibolo ko ya bakari dajita amad delika sabati seba sibolo ko yu yere josa bakari ma amad sabati seba sibolo ko della kana abakari ma ko itege danku ko lay ka do kenya amma sabata abakari mo ke sebo ma nyina fe donc uluna nyogono kere ni ciden kelem fawde muso chama fura bo chokola ciden nye muso tani kele furu me kononto de nyogon sura bolo kere ni ciden de anto she tola de ette se kateme nanika muso ka yire dima woli jutanyini furu na fulo kote fonka furo kere ni ciden de ni muso do na ciden masambife ni ciden ba fa ba furu ata woli junyene ate furu na fulo bo o kere ni ciden de me anto ye kera chogo muso diare chogo e diara chogo na ya yire dima to iba woli jude nyini abeta nyina ka woli jude fe aka furu na fulo de be fo yibo bode nunun ka famu de donc lesiri la ko munu ni delila mana ku kere ni ciden nyen na ye min ka bambe de ka me ni delila na ko munu kere ni ciden nyen o ye ciden doron de ka kere ya fenye an to se ko an se tola o ka famu wallahu al muwaffiq donc ni nyen ni bonda banne باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه. وعن مجيبة الباهلية عن أبيه أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت أحسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصباعه 3 فضمها ثم أرسلها رواه أبو داود. والشهر الصبر رمضان. sanan ka don nin bondala to suranye barka nyini mi foni ciden ka kun shiguye ciden tilela tuma me ya lu murake aya kundi aya ka hiju laban ka aya kundi aya kun shigu tila sebo no nyogonje
o do tumbe Salamata bolo ciden ka kunsigu do tumbe Salamata bolo fi jalli minye ewa wori jemina ciden ka kunsigu tumbe Salamata bolo ola ni mo mi kono dimi yimina na ye kunsigi ndo boka do jila ka kuskusu jila niya mi kono dimi beta mesisa galontigela ube erejo soso kasisa kunsigi do bu bolo ko ciden ka kunsigi parce que anka jamana kono ni galontigela nana ibe sebeli kala do de yo beta sigu koro ku nyaga parce que be wolo fana sarade ku nyaga galonka ko ciden ka kunsigu be wulu bolo do beta nyinen ka kwawye ni soro chugoda ko ay ka nyinen kalinyana aba fo ko ewa fiongon fe sisa mogo ba galontigaya mesani ka fen galontigaya nyine galontigala de ni yaye e ba ke ka mogo chetige mogo kan galontigala de atigi galontigala qurafati walli na folo dunnan worinyina abe min fo galon fi kiri ciden ka fuite jiyan kono sisa na donendo adoroki donente jiyan kono sisa akunsigi donente jiyan kono sisa akaminan koro shite na be jiyan kono sisa donendo hari a wolola yoro mire ni e galon tigela tara isigi kunsigu do kunna ko ye ciden ka kunsigi ka mugo tilo tigo fana la unana o fana la ibe wori minina galon tigela khurafati tigi wandi wori dunna bandi galo ambe min fayo oyode anyi galon tige biye galon tige sini ciden ka kunsigite khurafati de ye ewa wali wori dunna de ye bandi de ye kinya tala babu fadli sawm al muharram wa sabana wa li ashhur al hurum ninye bondaye muharami kalo suni fasamantiya ani ka sabani sun fasamantiya ani lahoroma kalo kasu ulu kono wa nabi hurairata radiyallahu anhu karisa min abi hurairata malaka je kabwama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka afdalu siyami ba'da ramadana ko ciden ko summin kanyi sungalo sunin kofe summin kanyi katema beka saharullahi al-muharram alaka kalo muharramu ubafo kalo mina jomina kalo wa afdalu salati ba'da al-faridati salatu al-layl awan sallu fana la ni farda shentala nafila sallu la sallim min kanyi katema beka su konona nafila ibn nafila min ke sufi rawahu muslim yenni hadisa bo anni aisha radhiyallahu anha karisa min an baisha malaka je kabo maqalata ko lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min as-sahr akthara min as-sabana fa innahu kana yasumu sabana kullahu kwan baisha ko ciden tunte sun kalo sila kachaya ni sungalote ciden tunte kalo utola ciden tunte su kalo sila kachaya kosobe kateme sabanuka ako ciden tumbe sabani besu yere sabani de ni alesta de sara sungalo bejo wa fi riwayatan na choko dola kana yasumu sabana illa khalila ko ciden tumbe sabani kalo imbesu ni fitinite muntafaqu alayhi bukhari muslim ben hadisanka wani mujibata albahiliyati karisa mina mujibata malbahiliyati ani abiha aw laifana ya hadisa mina kabo afama au ammiha uga ya hadisa mina kabo abinankema annahu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alefa uga abinanke ko anana cide malaka tanun akishibe cidenka sandola summa amtalaka fatahu bada sanati tumami anana cidemma o kofe asagira atara sankilen kofe asagira kana cidemma wa ghari takhayyaratu haluhu wa hayatuhu ma kalla halana kake chogo be yele mana
أكلا هلني كيتشوغو بيلمنا فقال يا رسول الله أما تعرفني أنا لي تشيد ما كو يمان دو دوا قال ومن أنت تشيد كو يجوني قال أنا الباهلي الذي جئتك آمل أولي أكون ندي باهلي كان كايني سانت منين ندي نانا إمايا قال تشيد كو فما خيرك أكون مني يلمته parce que ke chugo yelemana ikalla hala yelemana munyi yelema wa gari kunta ahsana li hay'ati e fana tunya mo ikalla hala tunkani me ikalla hala yelemana qala ma akaltu ta'ama mujju faraqtuka illa bil-layl awa aqud de penneni e farala madumuni du fo sufela mana de pimbori feya mat tilesimi sankele mume mammi tile kono fo sufela nye tile fela bede su mbemmi sufela drondela فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبت نفسك تيدن كو ييره لا جابا عليه مداهنه تيدن بلوكوي koy fana moye sankelen ke sunna e ba kabar be tiya yoroni kelete kuma chugo do doni sa la min tala de min te dina wote dina yede atesga ke dina fana fo o jelende ka fo moye akoy yire la jaba summa qala ko fe tiiden ko sum sahara sabr ako sabari kalo osu wa yawma min kulli shahri sabr kalo mo sungalo akoy bosu ani e wa kalo wa yawma min kulli shahri ube kalo ikatile kelen sun ala qala jidni fa inna bi quwwata ako chide ma do faraka nka suntaka parce que fanga benela qala sumu yawmain awa chide ko kalo tile fula su qala jidni ako do faranka qala sumu salasata ayyam awa ciden ko kalo tile sabasu qala jidni ako do farinka qala sumu min al-hurmi wa atruku sumu min al-hurmi wa atruku suma min al-hurmi wa atruku awa ko horoma kalo su ikallahum karo do toy lahum karo do su ikallahum karo do toy wa qala bi asabihi salas fadammaha summa arsalaha cidenye abulu kete lahum karo sabasu ulu kono o ko fe lahum karo ka sabaw toy arwahu abu dauda wa saharu sabri ramadan saharu sabali karo ya ramadana de sungalo asarahu في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله بيان ما يسن صومه من الأيام والشهور نمبوندا كونو مؤلف يا بانغاني دو منو سوني نسونا دو أني كالو منو سوني يسونا أيو دي بانغاني فمن ذلك صوم سابانا كالو منو سوني يسونا يساباني كالو بولولا فقد كان النبي سابانو بافو بامبان كان منا parce que lamali kala chama be do sabani arabu ka kalo sugumi ndo tado sungalo makono sungalo makono kalo cidenyi sunna do okasu faqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu kullahu illa qalila sungalo makono kalo ciden tumbe abesu ube aba besu ni fitinite kama arawati anhu dhalika aisha radhiyallahu anha komi amba aisha yo mafulaka bo ciden bulo chukomi wali haja ninde koso yambaghi lil insani akaka hada madenye an yuksira min asiyami fi shahri sabani aksara min ghairihi akaka hada madenye sabani kalo sungalo makono kano ikasun chaya ola kateme kalo toka لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بس كيدن تنباسو قال أهل العلم دونك بغوكو ولحكمة من ذلك لا يني يموني ولا إكا سنغلو ما كونو كالوسو
أنه يكون بين يد رمضان كروات بين يدي الفريدة وكون مومي يسونغالو ما كونو كالوسو وكوفي كسونغالو سو كو أبي كومي فرد سلو نيفي نافلة منون ديرا فرد سلو ما نسالي كسالي فنا سالي بفلا سالي دونك كو أولا سونغالو ما كونو سالي فنا سون فنا o fana ye sunna ye sani ka sungalo farda su komi ewa salli fana arawatibu banye chokomi sallila bo sun fana ka arawatibu ka kenni o min zalika aida abu okalo nunun kono tuguni saharullahi almuharram alaka kalo muharram jomina kalo wa saharullahi almuharram huwa ma baina zil hijja wa safar kalo min be saharu safar ani juli hijja ni nyogonche وبافو دي مسار المحرم وأودي توقي كو جوم من الكلو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوجما كون نكلو سونيلا أفضل الصيام بعد رمضان سحر الله المحرم أكو سونغلو سوني كو في سوم من كوسنا سوم بيه كو ألك كلو محرم جوم من الكلو سوني ويتأكد أن يصوم منه العاشرة دونك سون سنبي أكا سون سنالي بجليا akan nafila sun sunnali be geleya yoro juma atanna awli ashiran wa tashiya ube tannani kononto nay ko su awi tashiyan wali ashiran wali hadiya asara ube ka kononto nasu katanna su katani kele nasu jombina su be sunni kanyi ube ka chama su ni fitinite o kanyi me ayoro juma ka sun fana sunna ya be geleya ika kake tanna ube tanna ani konontonna ube ika konontonna su katanna su katani kele nasu ومن ذلك وقت سيرا ومن ذلك أبو كنو أيضا أن يصوم من كل شهر 3 أيام كالو كالو يكتل سباسو وفانا سنة كالو يكتل سباسو كما في حديث الباهلي كما أبي باهلي كحديث كنو وغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي أصامها من أول شهر أو وسطه أو آخره كيرين تنبي كالو أبي تلي سباسو أو سيدين مكو تالا نين تلي سبب بنا كالو فلو موا نين تلي سبب بنا كالو چمانچ موا نين تلي سبب بنا كالو لبنوا كيرين بتلي سباسو كالو ينكلو لكن أيام البيد أفضل مسوم منون جيلندو كاولوسو أودي كاني وهي يوم 13 و14 و15 su jele unye su jumai tani sabana tani nanina tani duruna ikan nunu su ode kanyi wo sino kalo yoro niye tile saban su ye sunna isoro o min jalika bo kuna ida anya suma yawm arafata ika arafa don fanasu lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suila an sawmi faqala innahu yukaffiru sanatan madiyatan wal baqiyata يعني يكفر سنتين ويتشيدن ينك عرفة دون سون نفا جمان بالا أكوا بس سام فلا جنبو يافايا سام من تمنا أني سام من بنا وفي حديث باهلي الذي سام سنة كاملة أبي باهلي كحديث كنا لم من سانكل دفلين سو حتى تغيرت هيئته فو أكل هلاي لمنا ودوفت حاله أكاكيتو يلمنا أكلا هلال فرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا نبي ما ألك تنونا كشبك قام هل تعرفني أكوي بني دوا قال ومن أنت أكوي جوني قال أنا باهلي الذي أتيتك آم أولا أكون ندي باهلي سامين تمنا سامفلو نيننا إمايا فأخبره بما كان يسنو أتنبك كم منك سانكلين كنا يتشيدن كبرانوي وأنه لم يترك صوم مج فارقه قد دبي عليه تشيدن فرانيونا قوالي مسونتوي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجبت نفسك تشيدن كي يرى الأجابة وفي حاجة بين كنو دليل بيننا على أنه ليس من الشرع
an yukallifa al-insanu nafsahu ma la yatihu dalila ben ni nakayre la ko sariyate hada madin ka wa bato do bili yere kayte se min koro sariyato yede hada madin ka bato do wajibi yere ka kabili yere kalama min bili ka bato do bili yere kayte se bato min koro silamiya sariyato ye au wa an yujiba nafsahu aniki yere la jaba alama bato min bili ika yere ka bato bili yere ka chogoda dola min be kima yere la jaba ye sariya mo bila mo kare لأن الله يقول parce que Allah أقول ما يفعل الله بأجابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah ko ne be mun ɲinini ni aw ka lajabali ye n'a ye ne Ala barikada ɲaw ɲamari ni min ye a y'a kɛ a ye n barikada aw limana ni ne Ala ye ne Ala b'aw lajaba k'aw kɛ mun ye ne b'aw lajaba k'a kɛ mun ye ni aw ye ne Ala barikada hali limana ni ne Ala ye n b'a lajaba mun na wa kana Allahu shakira alima Ala ye barikada masade ni ye min kɛ Ala ye bato min kɛ Ala b'o o dɔ ye a b'i sarala Ala ye dɔɔni masade fana bɛ fɛn bɛɛ dɔn wallahu al-muwaffiq wagati sera ya an bɛ se ka dɛrisu jɔya سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله